Kai kebanjai ka klub Real Madrid menta kamit haga jingilekai haga La Liga Persia ka Real Betis. Haga bakal linti jungka Real Madrid pan yokur trofi menta kayom kadai setang haga La Liga. Henry haba paipat syakami jiken pun menta ke Barcelona kala tam lupai ka Real Madrid hadu kendai pun. Kumta menta kamit ruah ka donkam na kumta ka klub Real Madrid pakan yai petang ya ke jingjob ha ke jinikai ha ke La Liga bandang yai be yagi pun juga klub Barcelona. Namar ba ke jinikai menta kamit kadang dai ha karau ke balai puar kadba barok ke jinikai ha ke La Liga kidon hadu karau ke balai pupra. Henry setang Hendrusen kidang sah ke jinikai ha ke La Liga namar karau ke balai pulai kila depan lekaino. Kumta ka Real Madrid ken kampan job mana ki jingi lekai ban be lane ban kinino ya ka pon jang ka Barcelona kepala tamenta hadu kendai pon. Ka Real Madrid ken sai kun persya menta kamit ya ka Real Betis ka por khat arsiteng. Kad ba Lasha jan mit Arab santrik pat ka Barcelona kan sai kun persya ya ka Getafe ha ka por New Sabsan. Kumta setang kumpa katto kana tili ki jilekai ha ka La Liga ngilaban UI lane balak bentip lupa mano bene ko de kenam ladu ka champion ha ka La Liga menta ka ayom bat ngin sepej menta ka mitru lah to ka Real Madrid kan lan em ban penlim ya ka Real Betis kenam kan don ke jingkermen ban keni lane ban be ya ka pon jaga Barcelona. Namar Hendrusen yilekai kat prapon kadang don kapon na kamta ka Real Madrid. Kum talada ka Real Madrid kadang yai peteng ke jing job kan don jingkermen rel da kan yai mat ke jing syarem kum taru ke jing du jingkermen ban kur trofi na kamta ka Real Madrid menta ka yom ka ladai berkelajan namar kalat ka bakadu na kamta ka Real Madrid kadai ban keni ya ka pon jang ka Barcelona menta ka yom ha ka La Liga te tungan sepej menta kamit manoban job manoban rem hap den ka Real Madrid Persia ka Real Betis kubulai sibun.